Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke makuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke, wenze nje ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke, ungaphumi walicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli konze ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uyibe sethubeni lokuthi uthole-ke nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ey'shisa phezu ngiza nazo ngizokufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ukuze zingakuphuthi lezo ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke laphana ngilethele udaba-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke njengoba-ke sizokhumbula-ke laphana-ke ukuthi-ke ey'nsukwini ey'dlule-ke kuke wariphothwa-ke laphana-ke kuKhunandi eThekwini-ke kuriphothwa ukuthi-ke sekudubulane ama-security kanye nabanikazi be-Golf emnyama okuthiwa bebebuya kobamba inkunzi eSydenham. Kwashona oyedwa, kwaboshwa oyedwa, kwalimala ababili kuma-security-ke, kanti-ke akukho-ke owalimala-ke laphana. Ey'ngenayo-ke manje-ke zithi-ke lezi nsizwa zibekezele esibhedlela zaze za-give up-a, sezishonile zombili esibhedlela. Sesingasho ukuthi-ke kule sigameko bafe bonke abasolwa, akekho-ke owasinda-ke laphana-ke. Sekunconywe-ke amaphoyisa-ke laphana kuthiwa-ke aqhubeke nokwenza-ke umsebenzi omuhle-ke laphana-ke ziqedwe zonke-ke izigilamkhuba, kusho-ke abantu-ke laphana-ke. Bathi amaphoyisa-ke meyibona igilamkhuba-ke akungaboza, akovele adedele inhlamvu, kusho abantu. Mina ngizocela laphana ukuzwa wena ukuthi ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke, ubhale ama-comment section uvule lakho ukuthi na ucabangani, usenze kulungile nje ungixhase ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke likwenza ukwazi phela ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ey'shisa phezu ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.